Ti se nalazi ruksak. Koji čak ok izgleda i full je praktičan zato što je unutra daska. Stand up pedal daska od Starboarda Astro Explorer. I to je daska znači na napuhavanje. Što olakšava život svima onima koji se žele baviti stand up pedalom. Koji žele supat da im je lako prenositi dasku koja ne sam stane u ruksak, ne moraš stavljati malo. Znači to je ruksak, nazad u kutiju. Tu idu perajice. Osim daske, ruksaka i pumpe, u kutiji dobijete još i perajice bez kojih naravno ne bi mogli supati. Bitan dio kad idete pumpati je da ovaj mali pipak se odvrne prema gore, tako da se ne bi ispuhala daska kad završite s pumpanjem. Pumpa naravno dolazi s daskom, to je manometar gdje se pumpa na 1,5 bar. I sad par minuta kasnije napumpano je na, vidi se dobro, 1,5 bar. Znači ovaj SUP Astro Explorer, znači Starboardov Astro Explorer je jako zabavna daska za recimo roditelje sa djecom ili tete s nećacima. Zbog tog prozorčića koji je onda ono zabavnije, onda možete doniti, gledati morske pase, hvatat lignje i to je to.